سلااو بینەرێن هێژا بینەرێن کەناڵی بەدنان پێ خۆشحالین ئەموو هین گەشتنە پێک بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێکانی ji بەرنامەی کەدو وەزش خەلەکا me ya bêcarî serkarê şiştina trombêlaya û ew jî kak Saîd gelmeye dê behsê karê xwe ketin karçawa kar ket û çidem tê te ser karî dê van pisyara xira araseyê kak Saîd yani kak Saîd tu bixêr hatî ser çawa ممنون سیدا سپاس خیر هاتون اینجی گلک خیر هاتون سر gelek spas serê sax bî kak Saîd em pisyarê te bigehîn ew bû çend sal hat vî karî dikey سیدا تقریبا 3 سال حتی 2 سال و نیم از وی شولیدیم هر روز پیده ساعت نه و چاریگه که از غسل دراستم سر غسله بله. حتی بتا ساعت 12 شده برینو که ما 2 شیفت هبون شیفت ما 24 ساعتی بود بله. یعنی 8 حتی 12 حتی 8 سپیده و از دیو ظروف دویگاوه حال حاضر ما یکیه شفتک 8 سپیده حتی 12 شده yani bigavîn nehê spêdêtin bu 12 şev بله عامل 8 تن از نهیتن نه حتی 12 شد بله کاک سعید وی دمê karî da بله heva bihên vedanek heye سیدا بین عاملا او وقت خورنه بله تشته و فراوینه و شیوه وکی دیجی بردوام ساره همی گاوانای که عامل گلب تعبی ایلا نخواستم او صابی 3-4 ساره سریک بین و گاوه عامل شول کبن وکی دی ناو برد کبنی او خوب بین ودان یا هیت غسله دا بیک و مروف بین ودان بدده بس هنده روژی تنگیت خواست بین ودان بشکی دیاب زحمت بید با عاملا bît rojêt havînê kar pitir e ji zivistanê خودی سیدا هاوینه با بارانینه هاوین شوله هی بس نکو بردوام زبستان متعزلین او روژیت باران بس هنده روژیت هین اوید بنا حطاف ام پواستین بدل او روژیت امید باطا û zivistanê hinde roşene hinde sê çar roja gahîn şol negin بله زبستان هین وقتی روژیت باران û befer bê بفر من باران من پار وکی بفر باران هاتین هفده روژا ام تایی بگیداد عزل بود جبر بفر باران ها ساره ناین ساره پیسن شاره هر پیسن کس ناید ایلا بتا حطاف مجال حطاف یه 2-3 روژا ها بید شنی عالم قصدانات کرد بله کاک سعید demê hîn serkarî hîn çi xwarind xwin سرکاری بله. سرکاری ما سپیدهیات تشتی سپیدهیات هین بله نیورویا جی ما طباخ هی فراوینی بو ما چید کرد گروپی عام گروپ بله. غسل عام شیواجی هر وصال هنده جارا بخورنن هنده جارا جدر و بو ما توصا یعنی دی پروژانه که عامل چت خوازید اموی آمادت کرد بله û cilûbergê taybedin an hema her cilkekî wî kar pêtken نه والله جلوبرگ تایبتن بس یه سری و گلاف و جزمه بس وکی دی پانتالون آن ترکسود هندک جا 2 ترکسود کنه ساره بلوف نشد تعداری العاملی بکرد بواتشتا zivistana da carî mara xwe diguherin cilka çi godê tar bîtin sar bîtin an hema berdewam her ew cilkene بردوام هر هفجل کل بر سیدا بارا پتر یعنی جزمه هم يتعلم تین هم نهنین هن طاربین ایلا پید مروفی او دست هکر نیف هچک جی وکی دی گلا طارناوی بله کاک سعید şiştina seyara ji zehmet e û hindek derman gahîm kar tînin بله ew çi derman kin ew zerarê li we dikin ya ne درمان برینو که هما عالم زاهیت هات نشیشتن ساره بله. بس بگاوه الحمدلله پیش کردی نوعی درمان هایت هایی که بو من ده درمان آلمانیا تن هر تابعی غسلگا من الویره بله. آلمانیا بو مشوره تن هنده درمان تن الویره هم کریم هنده درمان تن گلبین و دجواره avê gavê hîn tiştekî dikene berdevê او xwe درمان مکینا پیشون امی گاوی کمامه دینه برده بخو بله درمانه که دیه هی ام سارا به حمام کن داخلیا کوشنا و گاهی و سقفی و درگه ها او وی دستگور کو کمامه اگر نبند دستت مروی خری توشی حساسیت کن جلدی حساسیت جلدی بجا هم مجبوریم وقت شتاب کار بینیم دا توشی نساخیانه بله کاک سعید ev karê tu dikey dibît tu nezanî tu yê karekî dikey belê mamostayekê werzişî yê gelme me şîlove ketin ku karê Saîdî çi li vînin werzişî têda ne nike jî şarazayê werzişî mamostayê peymangeha perwerda werzişî li dewekê mamosta avdel gelmeye.
ما مستعد تو بخیر هاتی سرچوا ممنون سپاس بوا سپاس بود تو کو ابریکت تو آماده بود ابریکت روزگار سال جیبلت هر آماده بود من گلک سپاس بود مردشوانی من تحمل الصرمه وقرمايت كي گلک سپاس ار سخوی ما مستا وقتی تدیتی برین هجی ملگل کاک سعیدی دی کاروی ششنا سیاره و ما چند بسیار اگه آراسایی ویکرن تو تبینی کار کاک سعیدی لبینن ورزشی تداهنه بله اكيد امامي ظانين هر كارا كي تبكي لفينيت دا يعني الفيلي سكر من لفينيت ورزشي ولفينيت كاري اشم بجمتا يعني ايك انجام بهيلن بس لفينيت كاري خدان کاری یک مرام پی هی بخو پارکی پی حاصل کرد یعنی جان خو پیدا برکت یعنی مرامایی پی اوا یه ورزشی مرام کادیا پی هی یعنی کیاری کرا انجام دبن آن بت بص حتا خو الفيري يعني هكا مسح كاين افليفينيت كاري همان نفس شوليت كان او شوليت اوديت كان بس يوبير نيوريك خصيه يعني نيوريك خصيه احتمال هي او بتي ورزش باني لفينات كاتو بتر تحمل كاتو اوديت كات بس انجامتي الباشاروش خراب دي بدر كابن مثلا اوريشت بشتي بود كامل بربره بشتي در كابن انزلاقه ان صافانه تشتي وصاب مستقبل مصدق كميتن چونكي چيا كاروي نيرك خصيه بي خو گرم كرن بي احنا محمد هات راس بيدزي راس داس كارم كات واحتمال كاروي قالك ورزش يجيب زحمه بينما مروي ورزش بان دهت احنا كات خو گرم كات جسمي خو برهف كات بوي كاري وقت جسمي خو برهف كات او شي مشكله نابن تندل كو اصابات تشتي راس بيچه ببن بله ما مستمع بسیار جکر کو کاک سعید کا چدم ته سر کاری چدم چیتن گوتی ساعت نهیس بده با 12 شبته فتره خارنه دا بین ودانای آنجی اگر هندک جارا سیاره نه تو می‌بینی دم جمهور گلکن کار بکد بر دوام اكيد ماني برين كما اشاره پیدا ما قلت يعني او كوريوي نيرك خصيه يعني بله. او مرموي بو احتمال هي مثلا هي كاركره يعني ناخذ شوليه خداني شولي وصل بيت او مجبوره شو كد دا باراكي بخو يومي اخو بيحصل كتن او نشد او خود بيتفيا يعني دم بمداني بين ديار كرن مكي ورتش يعني وقت تو بلان خداني دهنده شو كي دهنده بهم بدا يعني اللي بين البرشين ده ابيت دانيش برهنده اسبيجم انجام الباشا روجه بخراب من سرجانو بكاركري و خارنه دواجی هم چه خارن بید تخون چون گوتی ما طبقه که هل بریم ما خارنه کتن اكيد ماني اسبيج مثلا فيري حتى خارنجي لا يغرق يعني كطباخ كتشي كدبونا او بيخون مروي ورزش باندي سحكته كتشبو صحتوي تشبو ورزش يعني خدمته ورزش كده او بيخوتن بله جلوبرگن تایبت جی بس گوتی ما یه سری های اوپلا ورزشوان جی هم دانی هر بو یاری که جلوبرگ خوی تایبت های اكيد وقت تهندك لبين هبن لبين زحمت هبن هكا جلكتا نت گنجای بن بوی کاری ده پتر واسیتو يعني او از بین دل ما بس ما شفتنا سيارة يعني بله خاصة ورزستاني ده اوي وان جلكت وسط بين يعني هم مطاد بن وهم آفته دا نشتا خارج چونكي اوه کار کتو اوه لوین زحمت کتن هکا جسمی صار بو والوینا او دی بیت انجام گلک اصابه بوی دی گلک زحمت کبید بوی و جلتی توی هکا ند مطاد بن اوش دی هر يعني زحمتاوی دی بیت دو زحمت وصل بله ما مستا ششنا الطرمبيلا تبيني وكي راهنان عن شو ورزش تيتن خدي اكو همي جورت ورزش تدا يعني الصح كما لوین تو همي جورت ورزش بس بارابتري نسيكي تنسعردي يعني اس وقت امسح كاين يعني بارابتري يوا داسيه هوسا يعني بله. يعني نكا شيء من احتمال هي بوري تنسيد بزوني كاتش بيجم يعني من بله. مصطلحات ثاني فورهاند باكي ام طبيب زفرين بين توبس بين هو قال لك هوسا هاي مثلا جامد زفرين يتن اف موصول كده سكي اف ما حركه كوسا ايكودي هاي ديش ستايس ابا قال لك ابا جيت كارينا قالك أبجي تذكرين قالك مثلا ديش تأثر درجة سيارة خو بلين كاتن أبدي بتاع أجري شيء يعني بيسكر ما موصول كات روني هر وسطي بدل قد يخو شاميني دي رابطا أبجي بتاع أجري بيسكر ما موصول كات بشتي أبهني خدمته يوريا تنسير çünkü يوريا تنسي شلون يدلشيد مازن قالك كده سرعة كده لازم كده تبتن وما مستا ام همی زانیم که مروف دستگی کار کرد یان چپه یان راسته اگر کاک سعید بس براستی شل کردن نمیدونی اف موصول کرده پتر مازن بنش اویه او دی چا بالانس اخته هر دو که وکی یک لیگ بکرد نه وکی یاری کرده که راز بيجي أنا تيميني أكو قالك وجرن بيو
يعني هر کارگر که شو کرد لازم توازن که پیخته جسمی خود بالانس که پیخته جسمی خود یعنی که تو چند دست راستی کار که لازم هند دست چپ کار کرد که تو چند سر پی راستی یعنی چپ راستی لازم هند سر پی لیجی یعنی وقت خود چه می لازم فتره که دیش نمینی واسه هر جان ما را خوب بلند که حتی وقت تو بلند کار جی نمید لازم یعنی دول بردامی بیایل بینی دا بالانس که پیخته موسوکت لشه بود ما مستوى بسيارة هم بكين ورزي زبستاني دا كاك سعيدي قلتي ورزي بار بو هفدر روجان ام ناتني سر كاريش بر بفري و باراني دبي دمي دا كاك سعيد آن خودان هر كدك بيتن چه بكت مال دا دشت هزا خور را گريت تا تتا سر كاري با جالك بيتريا او وقت المال وقت کار نمید فتره کده يعني احتمال هكا روجا دو من هند کارگری خو نمید تاثیر خو نمید بس هكا وكي گوتي فتره کدهش مثلا 10 روجا بوي آن هفته که بوي بيتريا او وان لفين المال كت او لفينت او الفيري بكت دو جسمي بمينيت يعني تو بالانس دو تو اوجيد يعني يبردامي دو بردام دو لوازي نكفتت موصول که جسمي تودا يعني مرو چت لبين المال كت هندك بيجن إلا مت مرو چتا هولا گاوردشي يان بس هكا مرو بي ورزش بام يدان حش ورزش كت مرو شد مال جي ورزش كت نشرتا ماني اول فيري كوكوري ويش او رجانا شتت اول مال بيت هندك لفينت وكي وقت يعني بلا هاري مال جاما باخته ما چي بيه والله دي اسئله بله هر نفسي شو هر نفس لفين انا بله كاك سعيد دم كاري دا هندك جارت تو شي هنگافتن ابو ان نخوشي بوده چه بوده پشتی آن دسته آن جایی که کارته و بله سيدي والله الحمد لله حتى في قاضي باشا شو مشكله بو متشينا بو كري کار الجلوه تو شي خدي جبركو لا والله الحمد لله كري كارد ما تزاين بود شي كري كارد ما زيدنا يعني ما يتولي جري شو اللي زيادة اللي بين اكتني شو لكن نكر يعني هر دم دو سه اك شورت كان بله بله دست بيك وصاري وحتى صار درد هابي جاهري كاريو يكودت كان بيك وبواستيه بله بيك وزحمتك وزحمت بيك هابي بله چونکه بر سید افضل بحث کرد بله. یلک جا خودچه مینی پشته هدی ما مستحق گل بری قایشه گل کده پشتا خو وکی وای یاری کرد آسنا را کرد بده هاری کارک بوی بده هاری کارک بوی وکی بودی ابی هزار الحمد لله ان شاء الله جای اصابه باچه نه بن بس که من اشارت دسته که ابا بو پاشا روج خوابه بله بله گنجن کنگر من جهل لجين كويك تحمل كان او كان بس اف شو له وصا اوريشتي الباشا روج ده امرم جی جبری او کو اودی چاشت بالانس اخته هزا خو آن ماسول گت خو کو بشد با ما 10-15 سال شول بگم خود بری همین تشتی او لازم وقتی او بری کارت لازم جسم خوب برهف کردن یعنی ورزش متوافق هر ورزش که تو کی لازم جسم خوب برهف کی گوی کی اوجی کار اوجی ورزش یعنی ما چه قیدی وقتی اسپیدت تبی پیچک رابط یعنی خوراکی شد دست تو پیتو هر ولا کو بسيط جی برفره جی برفره و دست کوی یعنی دیشی کی او دیشت بالانسا که اختت يعني موصول که خدا يعني دشت وقت کو تاثیر اللي نبي بو باشروج يعني جسمي اللي برهبت باشتر بيت يعني وقت او تسبيل خاصه ورزستاني جالك سرمايه او وي كار بزحمت كتل تاثيره كتير بيت يعني والسلبي نه ايجابي بله ما مستا کاش سعیدی بحث کرد گویی هندک درمان که هم کارتینین کوبش در و ولاتی تن آلمانیا تن گویی بهنام هندا دجواره تأثیر لید کردن او کماما و شان آن دستگیر کرد که نبود از خدا توشی نخوشیان نبود اف بهنام ساعت دجوار بو ورزشبانی و هر کسی که خرابه او چه خوش واتشتا پارزیتن خودی او يعني هكر كماما بياني باشترا ولو زحمتها جي كماما بياني ولو بصولا كان متفيلبين يعني بوهمي تشتغل و ابين تشتغل كوربيري يعني شو لي دكتور يعني بس بو ورزشبان يجي چه خوب پارزیت اكيد خرابه اكيد خرابه او بهن شدنا في الشتاء يعني چون كوشبر ورزشبان كتر هزا جسدي اي وبهنه دائما ورزشبان بيتبي كشف هواء كيف وكيل الفاقجه يعني او بهن او تشوصه يعني افا يعني بوشي يعني بيجن يعني نف كشف هواء كي بيز داتو لين هناك انامنا خرابه بوتا ابشي يعني او بهن يعني هر درمان اودين يعني جوي خراب يعني صافي ناكد طيبتي بو صحت بو صحه خرابه چون ورزشبان امزانين بتر بت صحتي باقش بنو دم بهن اي فوت باقتن بيتي اكسجين كي صافيه كشف هواء كي باقجه بله ما مستا ام دماغ بسیار اشتب کن
آموزگاریات بو وان کسان اوین کار نگن و ورزش نگن. خب آموزگاریان بوان اوا یعنی ما خاصة جنس كونا حسيد مكاي جرماوي أبيديا يعني اللي بالمشاوري شنينن خارن ديب دل خوكم كير خارن خميتو بس أو نظني باشارو دي تشب سريبيت يعني آموزگاریان بوا اوا يعني بيجابه سنترت ورزشيت مشانه ووضع دارایی خرابه که یکی پیش نمید شتا سنترت ورزشی ما شاء الله کشه های ما یعنی خاصتا هم بیشتر باشه ردهو که گلکه بود یعنی هر اما او پیاسه که بچید حتی با کتابه بچید لفینه که بسیط کرد پیاسه که پیاد تشکی بکرد دو صحتایی باشه بو پاشا روشایی باشه یعنی از بیشتر یعنی گنج لازم نمید تدخانی و خودم بل نکرد و به خیرت نکرد یعنی گرینگی بتر لط الصحة أخوي يعني سوشيال ميديا صحة إنساني گرینگ درش همی جشتگی بگمان چون که نکه سوشیال میدیای کارت کردن سر همیا گیری همین جور برش نخاره سر فیسبوکی و وان لازم أول لفينا بكات لازم لفينا بكات يعني حتى تشير راهنار نبن وكاسم بنيشاش بكات بس بقول يا ديار يعني وهم هكر بروجي بشيني ساعتك بياسك بخوكي بشي جسم دي برهبت او خورنا تطفي احتمال به خورنيه حقيقة يعني وهشاري خورنت خوبا يعني اف خورنت دهن وما دهن وخورنت امجي لخون بلا خورن يا سبق بيت وربطر كاسكاكي من خضراون انتشتي وصابن بله کاک سعید ام دمایک بسیار شتکین تا چه هیا بو وان کسان اوی کار کن بله پریکن درست کار نکن بلکه سیدا اشارت بگیری هکه هین پریکوپک پریک خستی کار بکن بله خودش لا صحت و خوش کرد هندی بود ما اگه پتر شون کار کرد دیری آی ودي ان شاء الله امشي همي محاولات كاين وان شاء الله نكفينا چه آریشا ان شاء الله بو صحت يجي خودي با شوله يعني تو نكي اداره يا زحمته تو بكي يجي تو شوله خو درس بكي يادي شي الرياضه ما همي الرياضه شوله ما كد بيجن بگم حرفه کاک سعید بس اوش نابیتا آرش از بین نابیتا خدا نشولی جی من انا قد باس ما وقتی اسپیدت نویری بینه که هندک لگینه باسی او جوايه احتمالا که خدا نشولی جی بید کشتی یعنی یعنی چونکی او کارته شو که تو سینگری پلی شالا گیری پلی زیرا گیری خوب الفعل والساعه سيد بگم الدمایک جی سپاس با هر دکاب تایید بهتی صدا عبدال مطابق کمان دیگری و هر وسا کاک سعیدی گودی رجا باران ام بنا گنجی بله سر دا خازمه هاتی گلک سپاس با هر دکان بله بیرین جابری ام برنامه خود دمایی بینین ام سپاسی که تایبت با غسل آلمانی کن و ابر که هاری کار بود گلمه دا با درست کرناوی برنامه هر وسا سپاسیا سپورت تایم و آری سپورت و دوک سپورت و خارنگا آرات کن و اوشی دست پیکا برنامه تا نکات بردوان من گلمه بله بیرین جان دل برنامه خول غسل آلمانی دمایی کنین حتی خلق اکادی و کد اکادی هر بینن شاد و بختور